How close are we to the second coming of our Lord? Le asa tūlanga la tamai lau wa ai whaaleanganga e maise lau wa ai whaalitino. Awai, o mea umai whapena ana tātou tangatanga iai e taulai mea uma le tātou wa ai po where mele e anga nga iai. Amen. What I'm saying this morning is everything comes to an end. Ia mea uma mai, ia le unga mea uma. Amen. Al facilitele mo oe o le asau tangatanga ia il tai au nei. How do you view things? How do you look at things? Po le alo wa aianga ia il tai au nei o le la tatu tala noa ia. It's just a reminder, toi wha manatu. E toi wha whangu oe e mana malama. O lo tatu ia yaso mataimi e pe o ni whaatulanga ina le tusipa ia. Amen. So, you know, grab hold of yourself this morning and understand where I'm coming from so you will know exactly where we are or where we're at. I e wawa ai ma e tangatanga i ma e mana malama le tai au nei po where me le te iai. Amen. Ile matau po lusa malfantu se matayo, if you have your Bible, if you just turn it to the book of Matthew chapter 24. Matayo lon tau po lusa malfa la o tau whai e o te talanoa lai tiche ia ma oe le tau. Ele umi sa o talanoanga ia oe te loa ua mo nisi lo fa penan ma fo fau e ma nei el fai ai elengi ai le manga ia fo ngi tai au o fisinga manu lua les la so nei le anga se fai elengi la so ge anga mo mo stu ia male fas povi ele anga se fai elengi tai au nei la ngai fai silo lolo fai elengi ai fas poi masima elengi me lolo o man kipi ese me lolo. Amen. E mo tau ia e whai malanga I Samoa. Leo whaatanga to e mai whasipovi. Ai malanga la, make sure, a mai satu whasipovi masima ku I nano, saka whaalei, whaavela, I antule I lano la umu masau mo ele avea I la wanga le langa la tele iloa. Ile whaiupu mua wha mai ona ulfafo leo Yesu o mali uese le malu. No mai lea ona so ia taia, e fasino ia taia le fale o le malu. Fai ua lua ua au fetala ia tu Yesu ia tai la tau o tau lo ea nei me uma. E moni o tfai ati a tau tau e le tau iai le si maa I lunga o le tasi maa ai uma na solo ia ilano. Ricky, is it Amplified Bible? The Tree of Life version I'm reading this morning say, now when Yeshua went out and was going away from the temple, his disciple came up to the point out to him the temple building. Don't you see all this? He responded to them, Amen. I tell you, not one stone will be left here on top of the other. Everyone will be torn down. The question is, are we living in the end time? Looking at the city, looking at the temple, he speaks and he prophesied.
It's going to happen. That's what prophetic means. You know, was savani mai Peteru te mua to afelo e Peteru mai Yesu. When Peter approached the Lord the first time, and the Lord or Simon, and the Lord looked at Simon and he say, "You are Simon, the son of Jonah." For mai Yesu o Simon no le atali o Yona. Te whamai no le li'i, o le awha ingoa o ia kefa, I will call you Cephas, meaning Peter, the rock. O le o te wabalo Yesu, prophecy or prophetically, he speaks something about the future of Peter. O le tala no se me o le atulai I le soifua ma le olanga o Peteru. The word meaning Simon, the son of Jonah, o lea ua tala noa Yesu whape atu ia Peteru. O oia lea tali o Iona, ua e maa malama o Iona o le profeta na awina I le atua I Nineva. Le sa waile ingoa lea. Amen. In other words, Jesus is saying, Peter, you will become the first one really bring forth the gospel or the good news to the Gentiles. Lono winga o le tangata mua lea o le awha penana e avea le tala le lei nu ese. Amen. Whapele winga lo whaperfetanga, o e malamalama le lei al mene tupu, ina ua iai le mata abu sifulu tusi o ngā luenga, a whapena o na moe Peteru ai whailoa le a ngeru le miti. Amen. Ua tu uifo mai le langi fo mai tulunga e whasima ai me Peteru, o te le mo whaino aise mea e whaasa. Ai whamale upu o mea wa whatangaina aua te tausaina. Ai o mai taunu mali whi au mea Cornelio o lea na aloi Peteru o I le ainga mua mea tau le ainga whanu ese na mo moli e le tala lei. Prophetically, our Lord has given Peter his destiny. That's a word of prophecy. Amen. Aona tala nostanga te ose ufa perfectanga a tonu ele tupunei ele tuputaiao a iai le taimi e tūlai mai ai. Amen. Peno whaiati a te oil vai aso mawai o lo wha moe your destiny, your whatever you hope for, ele connect ele tangata le woti a connectanga ele upua le atua. See, what God has spoken over you, that's where you connect your destiny. It's not when someone die, ele uma ilo fawe mo. It continue pe ono le upu because of the word. Are you with me this morning? O le taimi na tu no fo Yesu I Jerusalem mo na so. Ona vava aile le li, and then our Lord saw this great temple. Manu leo va tu Yesu manu matu am tautia malona matango fie. A toma pa Jerusalem. Ona vavalo lo leo leli. Amen. For my Yesu eleto ya ile simaa ilungo o le simaa. In other words, he said that one of these days, this city or this great temple will be destroyed. If I matia le malu lea, if I matia foi le ai lea, ale no fo le li vava yatu. For my lana tala. Na yain o mai le aso no wa si ai oe a ua e le iloa. Amen. Mai tau mai la oe le ua tala noa Yesu, the destruction of the temple and also the city of Jerusalem. Our Lord prophesied here. I le tolu sifuru ma le tolu AD, tau sanga li I tolu su tolu, o ina ma liu ma tu mai le li I ma le tunga ma nga iloa I le langi. Ale tausanga 80, 70, fitsa fulu o ina tau nuwa le upu na tau talai le li. O ina ngai mai ai tangata ngai a Titus o le general lea Roma ngai a Tito na ia whau matia ina Jerusalema. He destroyed Jerusalem. Piece by piece, he tear it down. Le almo tupu o stafeanga mtuatele. Every single Jew was dispersed to the four corners of the earth. Salalau tangata iutea tulimanu e fio lorangi. A feo ya Jerusalema, wale aise Jerusalema.
o le ai se manu manu, o tau nu o le upu whaavaloanga. Amen. Tai ao nei, mal taimile nei, o le ta te ola I lunga me ta o le upu whaavaloanga. O le leo le me ta o le prophecy. We are living at the end time, looking toward what, or listen to what our Lord has already spoken. For maile tala Yesu ele tupu me nei, sa I mua bua o na whaali mai mea. Now, say tātou wawai. Amen. Ile whai upu e tolu. As he was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately saying, tell us, when will these things happen? What will be the signs of your coming and the end of the age? A o iai o iai lunga le maunga o live fa mai o atu na so o ia taiam fa pe atu se fetalai mai. Po o le taimi o la foi le unga nei me uma. Amen. O le asa whailonga o lo toe fio mai. Ma le unga o me uma. O na tali lea o ia mai a whape atu. Be careful that no one leads you astray. For malana tala I o tō mātala, nei te ua whape nā o na ave seina o tō seisi. Me mua o te mna atuli lau wa ai tai au nei, e le tupu mea ia se I mua o na tupu mea ia. Le ale me le tau tarai le li, fa mai tala Yesu, I le fai upu le so o mai fai upu e lima. For many will come in my name saying, I am the Messiah, and will lead many astray. Me mua ia tuli lau wa ai fa mai Yesu, o le whailonga o lo toi foi mai, po lo toi fio mai, po lo toi sau malata lata I teime le unga, fa mai le tala le li, e o mai perfetta pe pelo I loo wingoa. E o mai. E o mai la te taina ma avi whaasase tangata. Now, back in the 80s, so beginning of the 70s, coming to the 80s, a pēr vai tau na mal vai te mi lean a mata na tula I mele tangata ngai a Jim Jones. Sa whai whiau inunga I San Francisco. Will declare the tangata le o yon Messiah. And he led a lot of people astray. Ia tai seina le telo tangata. Ia o ona ave tangata le kaiana. Mo whapena ona whasiotia ai tangata iwa se lau mo na tupu o ena muli muli a taia. Malato teletonu o yon Messiah. Can you imagine? Te whainai wa ai eri me tau tia le mena tupu. Tai seina tangata. Tala lea Yesu na mai. Fa mai Yesu yo tō mātala. Langa o mai tangata I lo ingoa. Fa mai o la tō o le Mesia. Me momua le na tupu. Lona lua tangata nia David Kores. Texas, Waco, Texas. Declare for ni tangata o le Mesia. Fi afe tangata no e na muli muli ai. Ma whaseina. Le alme no o iai. Whasioti. Whaamatia I lato umana iai. Tulai mai le vai tau, ma le vai taimi right in the middle of the 90s. Pa penana close le valsa fulu, a mata le iwa fulu, a tulai mai tangata le kolea, ngoi a sang yan mun. Tangata le na matanga le lotu ta le Unification Church. He declared that he is Christ o io keviso, ilona toia fio whaalua mai. Amen. For mai a Yesu, ele tupu mea ia se I mua mea lea. Amen. Now you got to understand this. He prophesied what's going to take place prior to his coming. I let to feel mai o ia, o mo fata oto mai o Yesu, o mea ia e o mai, matahala iai. Amen. Lana mele tupu for mai tala tangato sangyan moon. I am the Messiah, and I am the one who is coming. That's been prophesied that is coming. He is the Messiah. He declared worldwide, O your Messiah.
Fa mai na fail Yesu langa mission ona ele fail sona to olua. A o ia na le usau. Sa ke purifying le race o atamu i le fail lona to olua. Mali a. But deceive so many. Tele tangata muli ai. No o mai ai Samoa. Tau talia o polu vai taimil na a fa penana tau nu le valelo te malo i polu. To titi ata lia Samoa. Fa tai le lato acceptinga. Ana atu fa sui America Samoa. E welcome to malo. Na melo tatu vai le o mai tonu le ulu. Sau malie. Sau malie. Amen. Sa ole tala lo matua savai, you watch your be careful. Se lo matua savai po se lo matua manua ali moki. Se lo matua oya ko po se lo matua me mangua. Mai ka a. Mi aleli. Now, lela wa tatu vai now, you know what's going on. Because actually what is sang young moon. Woma. Ale opo Yesu tu nai mai tangata whapea. E o mai a whapenan whase fi afe, ma afe o tangata, a mai sa oe malau nofo. O whase ai foi oe mou manatu. Amen. Bena ale whai tete tato oe wa maua a whapere upo nei tai au. If you're not be careful, you will be deceived also. Ona tātou wanga I mai pele. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famine and earthquake in various places. For mai talata a Yesu, e o mai taua, e o mai meia, matu le taua, sau le taua, watu le taua, e o mai neia o le ai tau te tonu a inga. Te vava I le se file mu. O le tala le ale li, I fa mai Yesu o mea ia te tupu. Ai le I o mai. Amen. O na sau le lalo le fai upu le ina ia fa penantu tuli va ai e ne tai au. But all these things are only the beginning of birth pain. O mai o se amatanga lea. O le amatanga, le tala noa le fine whanau. Ma ona tinga. Amen. Wai mamalama a ona whatinga le fine saune whanau, e le whaingofie. I le mamalama I o tau teine langa ele mamai o tau, ele tōwho I o tau, ele whangangau fo. Se wangau e whero I masamanga wala poa. Ta pena lole la e whanau, ona I longa lole meta o le tinga. Amen. O le ala tau tala Yesu e pei o le teimi o le a whanau o le whawhine whapena o le amatanga I o pua ngā. So this is nothing compared to what is coming. Amen. Whai mailo le tala tu spa I le whai upu le soane ai, then they will hang you over to persecution and kill you, and you will be hated by all the nations because of my name. O tupu. Amen. Pia kere inkalesia. Kere inkalesi ngai kaya. Kalo faya, o lono winga le fatali mai se oli. O le ke warninga o te hau nei meo ia tupu ele mata mali e to fapea. E peke fōringa mai wai le fia iai, o manulu kere kako fale. La ka pe kako ea. Ia on sai mai ki kira le fa ar meo fōringa o le leia e oe fa penganga e ngofo pungo una lo unu. Lava hau fa kouru ka kuspaia, a oe fa longo mai. Tu mai o taringa e lua, a oe tu mai ngalo wisu, ku mai o karinga e lua. Amen. Now, lela abisi a toa mea ia, ina ia leo vai aku wa makaonga e whaakakafa lau ngofo. Amen. Au e kaunga o whaakafa langa le, whapenga ngo whaale kongulo leo.
Now, let's go down all the way down to verse 32. O le la tātou o whai patoru lua o na o wawai antua ua whai mai wa nofo le moto o tangata a wa I iwa. Amen. Talo whai a Yesu mon nge au loku. Na whai upo lu whai patoru suma lua lela amatai whai mai tala Yesu whataritali moto wawai a wa lela atupu. Amen. It's going to happen. Now, learn the parables from the fig tree. Ao ina tātou, ni tātou malamalama, ile mati, mono winga. When its branches becomes tender and put forth leaves, you know that summer is near. Ao ona tātupu, mamatala ona lau, ona tau loa lea, ua lata, tau sanga vivela. Amen. And so also, when you see all these things, know that it is near at the door. For mailo le li a whaila to te loa ia mea, ono tau loa lea, ua oi whaito toa. Amen. O le lala tulau telefoni, wa le wa umo whaikau kuspa ia. I say a mailalo attention tai nei ono le la fa malamatu. Le lata leta te il to fio fa lu mai o leli. How close are we? Are we living in the end time or not? The answer is yes. O le talamonia o tato wola I to aso ma to taimi. Amen. O le tala Yesu a o ono to wava ai I le mati. When you look at the fig tree represents the nation of Israel. O le la au le mati o lo tau tala Yesu whaavaloanga I le nu o le atua Israelu. O me umalama e takeri taulai I le taulai me ya Samoa, e le taulai me ya Loma, e le taulai ya Sisimea. The whole focus is the nation of God. Le nu o le atua. Ono I sao si whea ngai le atua ma le tangata ngoia Aperamo e toi fo I a mea umai o. Are you listening this morning? Now, va'aina o le tala Yesu. A tō va'aina o le mati o a matan tātupu na tātupu ma tala o na lau. What is God is saying to us this morning? O le ale tala le atua le tala noa mai. Remember the prophesy Yesu destruction Jerusalem. The beginning of chapter 24. Beno fayatu no faitawina na valo Yesu le mela atupulo nu. Le alman fa destroy the AD 70. Fa umatia Jerusalem te males le manu le haise manu le haise Jerusalem ai fa pengano disperse tangata. Salalau tu le manu e fa lo rangi. A lelo foi mai Yesu il tau pe lusul fa il fa pe tol suma le lua to fa longo la ia a to va ai no le mati. When you look at the fig tree lale wa makan ko pat forth mai ona lau mo to ola mai ono to lolea o lata o fa to toa o la me le to tala Yesu e take Jerusalem ai to no alo to ya fio mai. Amen. Le nu sa fa o matiaina a lale o tango le atua to a mai. Amen. Wai maua mai le tau. Na mai tau mai e paua le ole tunu e esel faingo la ngangana. Hebrew, it's very important to know when you study Hebrew, you study about the letter, you Fapenana Saulin Taitusi, Saumaleata, a picture, and also the number. Malifai numera. On a complete lolangana e peru. Amen. Now, tangai lita out. Tasiiva Tasifitu, 1917. Taofi lele wa amata fa mai Yesu aiva ayatulo le mati wa tatupu ona tatupu. Tasiiva Tasifitu, 1917.
o tā tupu ona tā tupu. Le hale mena tupu ta siva ta sfitu. O ina saini elme ta o le Balfour Declaration. Balfour Declaration na watu ele a ia ta tau ta ngata iuta ia e toi fo'i lo latula wel ele. Amen. O ina saini ele tangata ngaya King George tupu le Britania tina le tamale o Queen Elizabeth na ia saini ele degree e toi fatanga ina tangata iuta ia toi fo'i tono lo latula wel ele. Le mati ta tupu. Amen. 1917, oile tangata Balfour. Balfour is a Jew. Ol tangata Utaya. They call him Lord Balfour because he's the one who invented the dynamite. O ia lea inventing the dynamite, no fa penana umaile tawalo mua ale lolorangi. On a facility le tupu ya Balfour, the king asked Balfour, "What do you want?" Lan me te manaoi, ai tali le te māloa wha me o te le manao se tupe, o te le manao se mea mai il māloa o Peretania, ai o te manao yo te ngata e toi fo'i, toi occupy lona lau ele ele. Tala Yesu, ba ai le mati, tā tupu ona tā tupu. 1917, la leo wha pena na toi to tongo ane le mati. Singing declaration o le a iata tau o tangata iutaia e toi fo'i ai lona lau ele. Amen. A ona tā tupu, 1918, the first Exodus coming out into the land of Judea. La leo whapena pea leo mai fafo, mai to tono ai kupito. Lele fa pena fo to mai tuli manu e fio lo langi to mai tangata iutaia tasiva tasivalu lale o mai to occupy lo lato la welele ta tupu ona ta tupu ele matala ona lau ta tupu ona ta tupu 1917 signing declaration 1918 occupy lo welele wa mo mai o leta tala no ilungo valoanga o le tatala noa i lunga o tala le li. O le tatala noa i lunga me ka o end time. O e ola le vai taimi pele ai, o le tali i. Amen. Tolu se fulu e ta o le tausanga o le matua. Le ngangana fa e peru, 30, it's a number of maturity. Tolu se fulu tausanga o ta vita, fai ta vita matupu ya Israelu atoa. Lua suma tau sanga tabita fai o ia matupu a ingo yuta. Fitu tau sanga la no fo inga la ingo yuta, tol sul tau sanga exalte tabita no fo ali fa penana fai matupu Israelu atoa. Maturity, tol sul tau sanga o tau sanga matua. 30 years the matua tatu ali, our Lord's 30 years begin his ministry. In amatala nga renga. Amen. Mai tau mai oe o tau sanga le matua. Tā tupu ona tā tupu. Wai maua? Matala ona lau. Ua matua. Whapopo e ore tasiva tasivalu. I le tolse fulu tasiva whavalu. Hello. Ua matala ona lau. Ua matua. Ua matua le nuu. Tasiva whavalu angia le fua tavita. To declare le lolorangi e iai le malo lea. Amen. From the ashes, mai le fulefu, fa mai le atua e to tatupu. Mai to tulai mai. O le whailonga lea, o le taimi le te olai, the end time. O le whailonga. Lona winga e kalesia, e le o tātou e take, o le take le nu o le atua, ia e malama o mea uma e taula i o. O le ana me le tupu i Yerusalema, o le ana me le tupu i Palestina, o me le tati baba, e le o le me tupu i a tātou. It's not what's going on with us, it's what's happening in Jerusalem. O le ana me le tupu i vai taimi nei, ta si iwa whavalu, to e angia ngia fu a tāvita.
Declare le lolangi, wa yai le malo. Amene, amene. Vi ia le atua. Lima sfulu, o le tausanga, o le upeli. Whaaiutaya. 50 is a number of Jubilee or Pentecost. A o na o le fasa, le lima sfulu, o na ili le sofao, declare le lawelele, wo o le taimi o le sautonga. It's freedom. When they sound the shofar during the 50 years, meaning declaring the freedom, sautonga, sauloto le polonga, sauloto le aitalafu, sauloto le lawelele, le aise mea toi fa penanto no notia, declaration, wo yeli sautonga. Taimi Pentecost o fio mai le nganga pa ia a tole lima sfuru tanu a fio ia sulelangi declare le nganga pa ia I to tolo Yerusalema le saulotonga ina wo mai nu ese tonu a vea fei matino e tasi fa tasi mal fa na wa le atua o tangata Israelu. Amen. Now lima sfuru fa popo o le lima sfuru ila tasiva tasifitu tasiva ono fitu. Amen. Amen. Tasiva ono fitu na tawali taua taua le 6-day war. Ono aso na tawali taua po le Yom Kippur. O le mena tupu I o mai uma nu umo alapi fa pengan declare ai kupito o mai uma nu o alapi e destroy toi fa umatia Yerusalema. Toi fa umatia le nu o le atua. Tasiva ono fitu. Lima sfulu o tausanga liupeli. Amene. Al mema tautia sayai le atua ilona nuu. O le tala le a Yesu. E le mavae le nei tupulanga. Se ia fatau nuu mea uma. E le mavae le a tupulanga. Tasiva favalu declare Israelu le malo ua matua le mati. Tasiva ono fitu ele mavae le tupulanga. Lima sfulu o le numera o le upeli. Lima sfulu tausanga tau le taua to e manu malo Yerusalema e fai malaumua o Israelu. O le ale tala Yesu tupulanga. O le tala no Yesu lo na usao fi afem tau sango mavae. Ai fa mai Yesu ele mavae tupulanga. Le tupulanga na toe vava ai, ma toe mata ile toe a mainga o Yerusalema. E fai malau mua o Israelu. Le ala tupulanga lea, na mata tasiiva ono fitu. Dar tau sanga na e whana ua. Nal tau sanga lai whana ua. E o Elia ka laka sanga e whanga ua. Se reo kele. Ta siwa li maono. E ola la o le wola e kupulanga nge. E a Carol. Ka siwa fiku wha. Ka siwa ngo fiku. Inclui fa makaro kon kupulanga lea o tau uma o e na whana nau pena e whanau tuatu pena e whanau luma mai o le tausanga tasiiva ono fitu maka i le mea lea maka lea taimile nei e le mavae le tupulanga le nei se ia whatau nuu mea ia lo e ola le vai taimi ma le vai tau e te moli mawina le a fio mai o le li. Amen. O le tala Yesu e le mavae le nei tupulanga. Le tupulanga, le te olai. Le te olai. Le tatu te olai. Amen. E le mavae atu nei ana saingi ai e kanga ko Trump. Le declaration, le movinga mai o l'embassy America mai to tono a Tel Aviv e to tono Yerusalema ma declare iloa se Palestine mua lea le ia declare inga Yerusalema o le lau mua Israelu.
We are in the end time. Le halis whamauninga, se te marusu malfitu le umatu nei. Nga saingi e sa, whatasi male iman, tangata lau moslemi, nga saingi e mata upu, tasi le lotu, ale lorangi. One world religion. They signed on September 27. Amen. Wa e whalongo mai. O lisi le whailonga le watangia mai. O le tala tu spaia i eni me tau o le tapua inga e tasi ale lorangi. There will come a time that everyone will come as one body. Ele to yese lotu Pentecosto, ele to yese lotu Katoliko, ele to yese lotu La Mosa, ele to yese lotu Metodisi, ele to yeni lotu whapea, tasi ale lotu. Ma le a whabaina le lotu ngā, I control el tangata ta o le antikristo. Ilo mataupo suma le tolo le tuse whaalinga, Revelation chapter 13. Lo yele manu fe airo sau marisami. Amen. Na tuli lau ba ai fa mai olona foa a mate. Amen. It's a wound on his head. Totoya naoti. I could resurrect mai ele manu fe ai. Le antikristo la le wa foa. I to resurrect el mang fe ai. Amen. Ona saulo le tangata lea. Controlling le rangi atoa. Ai ifo tangata uma i ateia. Ma ia upu vale i le silsili ese. Ma le au paia. Amen. Lea wa iaili me tau o le agreement e tasi le lotu ale lorangi. Saingi la la surosu malfitu. El tupu sa representing a lotu kevsiana. Male iman le la muslimi representing a lotu ese uma. Na le ala lau va ai. Hello? Le ala lau falongo, le ala lau va ai el taiau nei. Asos fu malfitu le masingo setema. Nga saingi el presteni Amerika. Le pili e whapena o na monitor ai e le malo America. The government will monitor every single individual's account. Tangata uma America, ma tangata territorio America, o lea wambla a monitor mai o vanga ia, mea umalai tono lau bank account, ma mea uma te whaia. They are going to control it. We are in. Amen. Le yele tala whapea ale prestene le fono. Na tau heke le tangata la account i TPS. TAP, TPAS. Na tau heke mai le tangata mai fafo. O le ala me leu taro e mano o monitor mai fafo me e kupu nge. E ke la kula o kan wale sa mea. Ma fai a tama ia na vesa tupe mai tonu. E lo foi tama ia po fer mele ki fa wa ia. Ta fena la tolo pa your social security. Le la sa tono mrixa mo le mele le driver's license and thing I found what without a passport. De la fai. Now can you imagine me la tupu ia tato? E control me uma. La le te whangangi passport i whan wa i oma o. Alo driver's license le la whan wa i kua man mai o. E ye anu mera umana kamapo mo tangata. Ali ie, we are in. Ilo se teimi te mo moe ai, o le teimi ala ai. Tala tu spaia le to ese whatau watu pe to whatau mai, se vangana i ele whailonga i lo lima mo lo muauru. Amen. Le te angale tupe. Nanga ela take over the malo, the government will take over of that. Ala la mena tupu, o lo ulu mo lo lima. Kalo fai. You know, kalo fai a ka kope a fai ai le sau, ai le la vea o le sikianga. O la mena tupu.
Fatia ilo tell you Elia. I would tell you. Nanga ile ho ele angelu pe asolo angelu vakue. Asolo angelu ala kikira angelu sa vakue. E vaku kia yo ilungo sisi mea. Au ke kere ka fofo la wai. Ah. We vai le matau tio le mele la yai. O ila chou o ele fa penano. Fe mela aku e mai kangi. O tana tu spai o ila sole e tangi le toa ta mo e tele noa le se ie. Wow. Fe la tu le toa. E malia vo le pe intala fa ngongo. Ah. No fo le tupu mal masio fo fa nau le la tama. E no mia var ko inga lai fa makala o le malia lo fa ngongo. Ai uma voia e quero bongalo vo. Pa penga uma ska ko mele e kaiange. Ah, e malia aue ah. Ai aue uma ka kolo. Ele ai o mas me cupo. Ah. Bieleli. Família foi ele foi fiaule a cha famai. Ora me la va doi. Fa colese me sinin ka o malmelo uma. Família. O mola que o cusi mola o sola o ia lá lese me la va ka de coifo. Quere me lese quem a mangua você só me se quem fa ngo foi. O al mena al kinga quem fai poi. So me quem ro a inga fa ngo foi. Ai lo le mangua lo que cinco. A la fa lo tala. Aku le lei o ngai lo faltua ia fa wa una wa a me ka o le mo mo la ke kusi mo mo la uso ia la lisime era me ma o ipule la wa ia le li wa mo mai le winga la fa mtala awa ne imali la falong atu fatu lo loto ke lo loto kangele umai taiao le siaso e manatua au sawan nafi o ki kila ku kur kabala o so va fer tsoli se mo kai mo umikele a songa mo ya le hala mai si u ba la fo i me nga ke mo sa kang kao ya mo me o po fo ye fa ya nga i anga o ka me la ki kilo ko la ku kong ki kilo living room o aka ki kilo se pile aka a pessoa leise mele pe mo camera foi le kilo mai a que um kilo pa pe se le manga ia lo sky ia le ale manga ia la cure la poscolo ka ne no chala fa fangongo e pule oi a manga ai fa penga fa kingo ai le manga foi a fa kingo ia le tua ele ni chaiao o le fe'au mo o le taone wa e sauni. Ready or not, for my Yesu, here I come. Pete sauni, pete le sauni, e a fio mai ale li. A o le mea tau e tau na e mama lama i le tai aule nei, o lo tātou wola i le vai taimi, ma le vai tau. We are living in the end time. There is no question about it. So get ready and prepare yourself. Amen. I want to fata ia o pe tangata moe ai ala mai wole ai. Wa tala tu spa ia to onwan moenga two on the bed avelisi ai moe lesi. Lua fato anga e avelisi ala ngalu lesi. E lua tono le tavale e sengi a lesi ala ngofo lesi. Fa penale winga ya solea. Vai ne te o avelisi a night two ma nofo fa pe woi ana o loa lava. Ale ko le wo te longo oi. Wo te fangu oi tai au nei. How close are we? We are in the end time. Amen. Prepare yourself. Ta pena iai, te ta pena lelo maftanga matama. Te babai fo lo wola fa lenganga. Check your spiritual life. Check your relationship with God and also with your loved ones. Why? Amen. For my fatelo tala lo fa now. Me mau e lo langa pena fai. O nei a mea e fa au tu atu. Mai mau pe ni o langa pa nei a mea fa au tu atu.
Wai, awani fa seina lo manatu mo lo loto. Ele to yengi fa ya va me noftane le ola fa va. O le tala le a Yesu ele stalas perfecta. O le tala a Yesu. Pa ma Yesu awa. E ave o to e peo angelu o le atua. Ai le to noftane mas to fa ya va le ola fa va. O fa tu le lo fa no le li le o Daniel. Ma le ngole Ronnie. Fa tu vai o lua. Fai a kulei vave mai. Nge ke wa sau Yesu, misi o le train. Fa pe fo le, wo, ana I loai fai boipo. A wa atu le ole fa vau. E ki le kur kenge mai, hi brother. Hi sister. O le menga la I ka ko ole ko yengi me kau, hi honey. E fi wa pala ye bala au ya feka honey ala mai. Ai le ka le ko mai kaila. Ile ko honey le bea. O le brother ma le sister. O fa te lo vaenga lo fa no le. A o lo le taimi kulei mai loa. O vai nga file ngofo la fa ngal fai poponga. Oi. Pa peia wa yai. Peia wa yai sol. O koyo fia ke sa maro fia nga file va ko le ngofo le akangelu ia malanga manga me I va pe wo. Ale gluma mai kinga manga mea. Pape, oi ka fe kulei ngo mea o ka mai. Le manga ia. Fen ka fai poponga wo. Lo manga ia ka fai ponga se tu le uma. Ia ai le pa kulei me o lua. O mea ia manga ia fiu swai ko ka ko wa loko. Awar kalai kua. Panga ya ka ko me kongo awali hali fafo ya wa afa poi ya manga ya ngau ka ko wa kala lo fafo ya ma le manga ya ko pe le ngale Amerika ya kala la ko fafo ka ko le sambo o so kongo I se awali o so e mai ale aku wainga I o le finge ave fa avanga ngo mai le fa penga ngo fa poi e kuailonga I o le Kangelu, kwai longa ior kinga iarofa. O solo le mea. Au hale. Au ar ka fia. Eu fui a malo a kwai io malo ia fio. Se pa wal mega foi mai o mo pi mama lima. Nga me ale frika fa pa yanga. Pa wal me moske kusa le vea o mas ka sai stu. A me manga yanga awangi fa kinga nga kele. Vi ia le tua. Awale ko e meangi se o ko ai le fai poipo. O ke mana tua la malanga o saulisi vai teimo o alu savoi. Pea I le. Pea le kalesia e a pale. A teimo fai feo fa liu. E ko lima le unga li ing fai poipo. Fa fai poipo le sale. Au ye la ko grandchildren. We ba ai le makau kia. Wa fai fa nau wala to fa nau. A le fa kwa fa poio. Fenga au hamo ele se pico fenga kama ye o anwa ya isa ya o fai grandchildren well aka kupa malo kupa se o le fa matala cho bo le banga e fai nga me ya bi ele le chao okay matato Pia tama awane ngalo ya o lo e ola I taimi maso. Ta pena lo wola whananga. Ta pena lo soifua. E ia pena no mawhai ona e maua se maafutanga fia I lalo nei. Malunga pe a o le taimi. O ai tātou le ola e whaava. Amen. Te loa le mai maalia e lo te whai tau wina le mea lea tangata Samoa. E le ai se whai whi au po se e kalesia. E fa pena ona oti stangata e halu se oti o sa moa ia e o ki ar kaka o mai ola fa va pe le anga le amio pe le kalia e o ki alu le ola fa va e fa longo fengo kalo fa fi au manako loku e fai pe fo linga sai longa e umar kako loku ia mfa ngoi se ava ngoi ngofo ko inga le ko inga mo ko ile hanga le amio
Ale mai kako ia wo ye o ye maftanga fa va matama. Ele no el ma fa fa o tanga sa mo me ka o se o. Ai mani no atala Yesu ia. Ah. Fa mo mo le me ka o se o ia. Lua ye me ka o se o. Ia ke aka ke lopo ka penga le lo o langa lua. Kai kusa ai malau ka mo vidi so le. Se kai me va ko saule a ko kuli makalo ia a uma foi me kali mai Yesu e ko ya no foi ya le. Se fa mo le fa pengal me ali. Do ye taimi popo lo tatu ye taimi fengta. Amen ta pena le lo ainga ta pena le oe lo tatu wola taimi fengta. Si elo lima ya tamani tayao. Tamani tayao fa te tele. Fa te to fa manatu ngang po ia. Thank you for reminding us that we are living in the end times. Elia masasilingi o le na mea. A o matu wola le tino. O lo matu vala ma oe. A ua umana e whetalai ma e whaailoa ia i mātou. Le unga ma le wha moe moe o le tangata soifua. Me lea nei tai au anga le lei mai i o tangata. Whapenana toi whawhangu o mātou loto. Wa toi whaavai o mātou mata. O le tupulanga le nei e moli mawina o lou toi a whio mai. Ta pena i ai o mātou tangata le atua. Sau ni o mātou tangata mo oe. I so se teimi o mai ei lau wala au i o mātou wolanga. Whamanuia le nei kalesia, whamanuia i mātou uma. O eo o whapena o mai moa mai lungo o penga te whailangi i ei lau whamanuianga. Whamanuia i ainga te tasi, ngā li i tama teni talavou, ia a maise ta māma tina mātua. Fo i arivi inga i lau fio. Ono Yesu. Maltatu whamantunga, worship team.